لعيبة المراد والفريق الوطني كاع نتلفوا لاعب كيما مراد لاعب فنان تاعنا تاع الفريق الوطني تاع الجزائريون كاع احنا درك كما يقول لك حازنين شويه نتمنى له ان شاء الله يبرى وباسكو حتى هو لاعب تاع مستقبل وخير ليه يروح يداوي درك على رجله وان شاء الله يرجع لنا قوي منه الجاي. شفناكم معاه ما خليتوش اطلاقا منذ الاعلان عن القرار. لازم نكونوا معاه لاعبين كل معاه الشيخ سعدان معاه الحاج روروة حتى هو معاه ونظن باللي الناس كل ينجموا يعاونوا مراد درك حتى العائله تاعو نظن تعاونوا اجل هذه درك تكون حاجه صعيبه ليها ما يكونش كل لاعب اللي يتلف المونديال ما نتمناه حتى الواحد بصح كما قلت لازم مراد يخمم على المستقبل تاعو والمستقبل تاعو مع الفريق الوطني. حتى أنت عنتر مصاب لن تشارك في مباراة إيرلندا كذا على المدرب الوطني، ما نوع الإصابات؟ خلاص بديتوا تخوفونا بهذه الإصابات. لا ما حتى احنا خفنا شوي بصح الحمد لله بالنسبة لي أنا ما هيش إصابة كبيرة حاجة صغيرة بصح كما قالنا الشيخ وقالنا طبيب لازم في البلاصة اللي قاعدين فيها هنا لازم نسمعوا الكور تاعنا أي حاجة ما نديوش لي ريسك بس ما نلعبش المباراة ان شاء الله هذه الجاية تاع ليغلاند ونبدا ستاج في نيورنبرغ مع الفريق. فتبقى طبعا معنا عنتر يحيى مقني، اعتقد حسان هو موجود خلفي، هذا منذ لحظات فقط من التدريبات كنا نستمع الى تصريحات بعثنا لكم التصريحات، لكن لا بأس ان نأخذ منه كلمة للجمهور الرياضي الجزائري الذي لا يتحدث سوى عنه منذ الامس تقريبا. شجاعة كبيرة جدا، وهذا المشهد حسان يعبر عن كل شيء. لما يأتي مجيد بوقرة ومعه مراد مغني ومعه أيضا عنتر يحيى، أعتقد في بعض الأحيان حتى إيجاد الكلمات صعبة جدا. لا أدري حتى كيف يطرح السؤال لمراد مغني لأنه فعلا موقف مؤثر جدا، ولكن سأضطر مرة أخرى للذهاب إلى مجيد بوقرة ما دام هو الذي أحضره. مجيد، هذه الوقفة الكبيرة مع مراد مغني تعبر عن كل شيء. واش تحب كلش مكتوب de toute façon il est avec nous et Inch'Allah il restera avec nous toute notre carrière en sélection. Mais c'est mieux Dorka parce que on sait jamais, ça peut s'empirer et puis on a besoin de lui dans l'avenir. Ou Inch'Allah مع l'opération ça va être 3-4 mois. C'est mieux que on le perd 1 an ou 2 ans, donc كلش مكتوب un mal pour bien Inch'Allah. مجيد، ما قدرتش نلقى لا كيستيون اللي نبوزيها لمراد في هذه لا سيتوياسيون هذه. Et c'est sûr, c'est pas évident. هو كان في القطر معايا كان ça fait 4 mois, il a perdu du temps, donc moi je t'aime. C'est le football hein, mais il sait qu'on est de tout cœur avec lui, c'est un frère et Inch'Allah je lui dis Inch'Allah كريم après l'opération il viendra nous voir en finale. نعم حسن. نعم يمكن كريم نعم اسمعك حسن. نعم يمكنك أن تسأل مراد أنه من الآن يجب التفكير في المستقبل، والمستقبل هو العملية الجراحية والعودة قريبا إلى المنتخب الوطني. Donc Morad reste toujours notre artiste. On peut pas voir Morad au mondial, mais Morad reste toujours dans les cœurs des Algériens. Un mot peut-être pour le peuple algérien. Non, je voudrais les remercier du soutien qu'ils m'ont apporté. C'est sûr que c'est pas évident pour moi, donc voilà, c'est gentil d'avoir leur soutien, ça fait vraiment plaisir de se sentir d'avoir du monde derrière soi, donc voilà, que ce soit les coéquipiers, les Algériens et voilà, je suis ému de savoir qu'il y a du monde derrière moi. Vous avez déclaré après la conférence de presse, vous avez dit j'ai trouvé une vraie famille. Non, ça c'est, je vous dis, moi je l'ai dès le premier stage, je l'avais senti comme ça, et là de voir autant d'émotions chez que ce soit le staff, les joueurs et tout,
c'est là qu'on se rend encore plus compte qu'on est vraiment une famille. مجيد، حتى انت عندك اصابه ما تلعبش امام المنتخب الايرلندي، طمأنا حتى انت. Non, voilà, quand on voit le cas de Mourad, alhamdoulilah, non, je vais pas prendre de risques, mais alhamdoulilah, ça va. Donc, je suis à 100% et Inch'Allah, j'aurai l'occasion de voir mes coéquipiers. Puis voilà, pas prendre de risques. شكرا. إذا حسان، هذه الأجواء الخاصة نقلناها لكم بالصوت والصورة، الكل مع مراد مغني. حتى المدرب الوطني رباح سعدان التحق الآن بالفندق، سيكون حاضر معنا بعد لحظات. لا أدري حسان إذا كان لديك أسئلة أو شيء تريد أن تقوله، ولو أن هذا المشهد يختصر كل شيء. نعم كريم، الأجواء مؤثرة حقا بمعسكر المنتخب الوطني، خاصة كما أشرنا بعد خبر إعلان عدم مشاركة مراد مغني في المونديال. سنعود إليك كريم بعد قليل مع ضيوف آخرين، وربما أيضا المدرب الوطني السيد رباح سعدان.